आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरु ओइबा पाव सिक्योरिटी फोर्स की अपुनब कांगबो अमना थौबाल जिला की इरोंगचिंगदा थिबहुमगी थबक चाथबदा खुजु खुलाई कया फागतले असमदा साइबर क्राइम केस सिंग निंगथिना थिंगबा ngamnaba नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी अमा राज्य असिदा लिंखलगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी वाराणसीदा लुपा कोटी लिसिंग तरुक चामई हेनबगी प्रोजेक्ट सिंग संगागनी खरगिना जटा हुनगनी अमसुंग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ना हाइरी शिक्षाबु सेल तानबरोमदो ओंथोकपा सि मगुल लेबे शिक्षा पुरकनबो होटनबदा अचौबा अपनबा अमा ओइरी राज्य असिगी शांति रक्षा की फिबम भगत अनबा सिक्योरिटी फोर्स ना चिंग अमसुंग तंपाकी मफम सिंगदा थीबो हुंबगी थबक चथरी मणिपुर पुलिस की जेरोल अमना हाई सिक्योरिटी फोर्स की अपुनब कांगबो अमना थौबाल जिला की STNBA गेट मना की इरोंग चिंगदा थीबो हुंबगी थबक चथबदा खुसु खुलाई कया फगतले खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा 9mm पिस्तौल अमा हैंड ग्रेनेड मरी नोंमै मरु खरा स्मोक ग्रेनेड अमना चिंगबा पोलम सिंग याउरी नेशनल हाईवे 38 अनीदा सिक्योरिटी की अकनब चेक्सिल थौरांग लोइनाना माल पुब गारी पुन्ना चामरी मरिफु मरी इम्फाल तमना चंगलख्रे जिरीबाम जिला की मनुंग चन्ना लेबा हिलगाट ग्राम पंचायत की प्रधान की फार्म हाउस सखंगदब सिंग मई थारमले हाइरी अखोगी जिरीबाम पौमिना हाई थौदोक अदु ngarang अहिंग नोंयाय मतुंगदा थोखिबनी फार्म हाउस असिगी सरुक खरा मैना चाक्तुना अमंग अता थोखरे आकाशवाणी इम्फाल की नुंगतिगी संदोकलिबा FM हेडलाइंस पाउगी मतमदा अहोंग खरा लेरगनी हाना अयुक पुंग 10 मिनिट 35 संदोकलंबा हेडलाइंस अदु अयुक पुंग 10 मखाइदा नुंगथिल पुंग अनिदा संदोकलंबा हेडलाइंस अदुना नुंगथिल पुंग 1 मिनिट 10 दा नुंगथिल पुंग 2 मिनिट 59 दा संदोकलंबा अदुना पुंग 2 मखाइदा अमसुंग नुंगथिल पुंग 3 मखाइदा संदोकलंबा अदुना पुंग 3 मिनिट 19 दा ओइना संदोकलगनी अदुमोइनमक अयुक पुंग 9 मिनिट 35 अमसुंग अयुक पुंग 9 मिनिट 19 दा संदोकपा हेडलाइंस की मतमदी अहोंग लेरोय अनोबा मतम असी हयेंगदगी चटनबा हौरगनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन की मखादा पैसेंजर सर्विस तौरिबा सिंगदा पुबा थांगबा ngamloidaba सेलगी डिमांड तौरपगी मायुक्तंगसी यूनियन की असिगी मेंबर सिंगना पैसेंजर सर्विस लेपतुना वांगजिंग कोदम पोकपिदा वाकत मिफम चथाखरे वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा सिंगना अइखोई शांति पामी पुबा थांगबा ngamloidaba सेलगी डिमांड तौबिरकनु हाइबा खोलाव लाउखी असमदा साइबर क्राइम केस सिंग निंगथिना थिंगबा ngamnaba नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी अमा राज्य असिदा लिंखलगनी राज्य असिदा साइबर क्राइम की थौदोक कया थोकलिबा सि थिंगनबगी दमकता थौरांग असि पाइकटगदबनी राज्य असिगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CID मुना प्रसाद गुप्तना हाई हिरम असिगी मतंगदा गृह मंत्रालयगा हानना याना वारोल सही तौनख्रबनी महांगना हाई साइबर क्राइम थिंगनबगीदमक पुलिस स्टेशन सिंगदा दरकार ओबे थबक सिंग लौखटगनी पुलिस पर्सनल सिंगदा तोंगान तोंगान मतमगी ट्रेनिंग कया सु पीगनी मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट MRSSA चटनबा होनबगीदमक राज्य की मंत्रिमंडलना जिला खुदिंगमक्ता फंड पिथनबा वारेप लौख्रे पौमिसिंगदा वांगांगबदा राज्य की आइन मंत्री डॉक्टर अंपरिन लेंगदोना हाई सरकारना MRSSA 2013 राज्य असिदा चटनहनबा वारेप लौरे राज्य सरकारना डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स सिंगदा जिला खुदिंगी डेप्यूटी कमिश्नर सिंगी खुथांगदा सेंथंग पिथरगनी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स सिंग असिना विलेज अथॉरिटी सिंगा पुल्लगा राज्य सिगी मपानदगी आइन कान्या संगसिलप मिथोप सिंग यंगसिंगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी वाराणसीदा लुपा कोटी लिसिंग तरुक चामई हेनबगी प्रोजेक्ट सिंग संगागनी खरगिना जटा उनगनी प्रधानमंत्री मफम अदुदा मियामगी मिटिन अमदा वांगांगनी प्रधानमंत्री लुपा कोटी 440 लाख 12 चंगना पाइकटपा प्रोजेक्ट 13 संगागनी मसिगी मनुंगदा RJ शंकर आई हॉस्पिटल अमसुंग स्टेडियम अमा यावरी प्रधानमंत्री लुपा कोटी 2,450 चंगना पाइकटकदबा तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट सिंगी जटा सु हुनगनी
Haksel, Siksa, Sanakonaba, Dharma, Tourism Yauna, Tongan Kutung Jaba Maphamsing, Miamda Katokani. Pradhan Mantri na Varanasi Airport, Pakthok Chokthoknaba, Amasung, Anova Terminal Building, Sanaba Jatra, Hungani. Pradhan Mantri na Sigara, Sports Stadium da, Mioi Lising Kun Lomda, Gwa Unaduna, Wari Sanagani. Pradhan Mantri na Sarnata, Bauddha Dharma Marilainaba, Tourism gi Oiba, Sakhat Harangi Tabakarasu, Sangagani. Amaromda, Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi Madhya Pradesh ta Nauna Saba Rewai Airport video conferencing gi Khudangda Sangaragani. Raija Asigi Oina Rewai Airport Asi Taruk Suba Airport ni. Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na hairi Siksabu Seltan Baromdo Ontokpa si Magul Leba Siksa Purakna Hotnabada Achauba Apanba Ma Oiri Rajasthan gi Sikar da Pangtokpa Thauram Amada Wangang Bada Mantrina Hai Mahima Singh Tambagi Lam Asibu Seltana Hiram Lomdo Ontokpa Haibasi Lebak Asigi Tungi Mirolgi Dama Apabanate Mahakna Hai Mahima Sigi Lam Asidi Seltan Bagi Lambi Amanate Masidi Katokpa Masung Hena Paba Sama Singban Aba Lambini Kendra gi Lau Singu Mantri Sivaraj Singh Chauhana Hairi Horticulture gi Pothok Singda Farm Gate House Price Amasung Retail Cost Price Singi Marakta Khenaba Laitanaba Sarkarna Committee Amas Simlagani New Delhi da Pangthokpa Agricultural Conference Amada Wangang Bada Mantrina Hai Lopam Singdagi Pangliba Pothok Singi Mamalga Miamna Lairiba Pochai Sing Adugi Mamalga gi Marakta Achauba Khenaba Lairiba Asi Kokhanaba Committee Asi Sembani Mahangna Hai Mathang Thadagi Krisi Chaupal Hudoknaba Pandam Thamli Masina Lawu Singugi Lamda Laboratory da Research Taubada Pangliba Kanaba Sing Adu Lopam Singda Yohanaba Pandam Thamli Mahangna Hai Lawu Singubana Lebak Asigi Sel Tungi Maru Oibelam Ama Oibena Masigi Damak Hena Mapangal Kankat Anba Amasung Kumang Zausil Hanbagi Tangai Padapa Lay Ngasi Asi Malemgi Air Traffic Controller Numini Aviation gi lamda leiriba mioi singla lauriba thaudangbu sakhangduna numit ase pangtokpani miyamna nungthaki lambida tekta kaidana amasung matam chana chatok chasin tawba ngamhanabagi dama air traffic controller singna achoba thaudang lauri makhoina nungthaki lambi singbu ngak senbatana tana sel thungi phibam phagat anbada su achoba mateng oiri Akashvani ga akhanna unabada Airports Authority of India gi Air Traffic Management ki Joint Manager A.K. Srivastava Hai Delhi gi Indira Gandhi International Airport asi Malengbi Makok Thongba Airport taragi manung challi Airport asina runway marida minute khudingi aeroplane lising ama chamri paithok paisin tauri Kendra gi Siksa Mantri Dharmendra Pradhan Numitare ni ki Singapore amasung Australia khongchat ngasidagi ahoragani khongchat asida mantrina Siksa gi lamda tongan wafam kaya leibak aniga khanaragani ahan bigi khongchat Singapore da chatkani mantrina Singapore da numin ini leiduna leibak adugi makok thongbalu chingba sing amadi mafam adu leiba Bharat macha singasu unaduna wari sanagani tungda Australia da chatkani Rashtrapati Draupadi Murmu Leibak Ahum Algeria Mauritania Malawi gi khongchat loiraduna ngarang New Delhi da thungkhre Rashtrapati gi khongchat asina Leibak Ahum gi marakta hena aphaba mari thamlagani hairi Rashtrapati na maphamsing aduda leiba Bharat macha singasu unarakhi Diwali amasung Sat Puja kumaiga mari lainana railgari singda mi jinbagi chang hanthanamba Central Railways na akhanaba railgari changwa khumphudra Maharashtra gi Mumbai Pune amasu Nagpur da chelagani hairi akhanaba railgari singasigi manungda railgari chama sumna nipandi Central Railways na passenger singbu Nagpur Sawanwadi Road Nagpur Kolhapur na chingba mafam singda chelhangani Kendra Sarkar gi awang bathaki miut kangbu singa si Bihar da chatuna mafam adu da ising ichauna amanga ta thokan gi basing adu yengsingani mihut kangbu asina tha si kun amasung kumna thoida ichauna son kraba mafam singda chatuna haktheng nana yengsingani aroiba da maruiba paw amu anna
Security Force ki apun bakangbu amana Thawal Jila ki irung jingda thiba umbagi tabak jathabada khusukolai kaya phagatle. Assamda cyber crime case singning jinda thingba ngamnaba National Cyber Forensic Laboratory ama raija sida link khatlagani. Pradhan Mantri Narendra Modi nangasi Varanasi da lupa koti lising taruk chama henbagi project sing sangagani kharagina jata ungani amasung Uparashtrapati Jagdip Dhankar na hari Siksabu Seltan Baromda Ontokpa si Magul Leba Siksa Purakna Honabada Asoba Apanba Ma Oiri Paulo Jari.